Keblai pi baro syakatup kebor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekongsan mentah kesengi kilong. Aidau ki mahajon ya kabaikit baiba bekiudor ki kot skul hanongpo. Lang kayarong khajana ke HEDC nyopulai poin live kendai kelur tingka. Syak harap uba terson lembah haki pulit kentat mardor ke HNYF. Bat kiar nak kiat bat drop wan yakun haka beat contest rock without drugs. Bat mentangin pa syiki kubor bakam benya. Hadin kejing ujor nak keseng KSU Nongpo Circle, halor kat tu kat ni teli kidukan dekot hayau maulong Nongpo. Kibashim kabu dah kabaditam ya kedor balabu. Kibor district kilashim kia ya keni kejing ujor. Lebetha ikipulit banto akit haka katway terik, halor keni kejing ujor jong kinongelam ke KSU. Hakani kejing thokit kipulit kilalap bakadon shisha kejing detam ya kador san hadu shipau tingka nakador try maximum retail price balasyan hakikot. Nakaliang kinong dekot kilapen kesan ya kani kejing detam nakadaw bagi haban bay ya kebaikit baiba ya kini kikot nasyalong syanongpo. Amla bantip laki board district kipulit bat ka KSU ki hab bat ki menjur ne em ya kini kejing penkesan jong ki mahajon kai kot skul. Apa sopo? Buat jingking emang kelas 10. Tahu baik bos, kabar kita selalu itu kan nana, tolong. Ini dia nak ambil kita. UCEM ke Khasils Autonomous District Council uba penyak sings aim ulapin benar bakajinglum khajana ke KHADC naduk ke shitarik ubenai April arhajar apulai haduk mentau arhajar apusa kalapoi syakan nyopulai kelur live kendai lak arpo hajar sanspa nyopupratingka. Lai thu bay kani haka dorbar mang pisa ke badang long haka katway terik uluber halor ke jingkeli balabu do ba titos khan unong elam kaliang persya. Ubat titos ulapan jing syairu nau EM ke ilaka halor ke jing slam ban pelong ye ke election wahadadar hasyalla ke balakot mentala kat sansnem tam. Ubat PNCM EM ke ilaka ulai thu bagi jing penkrek kidang ya chat batkan shimpor setang saupusan sengi nakaliang ke isi ban pendep no ya keni kekam. Mana tuju ya EM lai Subang nilai telur dan dana narkotika berat. Tidak ada yang menarik berbeda. Nanti tujuh beliau ini diberikan nama suku. Jadi tetap. Sesi atletik tujuh imabal bersama ibalah jingkili mendrap hak ini jingyo belum kerjaan nak kalian ke council nak ke shitarik mungkin ada shitarik April mungkin senang ada mentah kilo kemudian harum nak professional tax katwe kulur balak apunyo ada terus pak asal naka fees, naka trade, light bill, sun pelayaran, kendai pelayaran terus paksa. Naka fees, naka land, sau pelayaran, sau hajar siswa mereka. Naka forest, kat rapululak, hajar aswat mereka. Naka CWD kita set kanrulak apply jalan software tingkat. Naka administration of justice fees naka code belong like
South Asia Lice Park Assam, ki miscellaneous receipt Prapusan Hajar Pralak San Hajar Lice Park like Assam, nagi dolls Aku Sanlak Prapuai Hajar, nagi building permission Lak Ruko Hajar News Park Hyundai, naga shares naga market Khandirulak San Hajar Aspak Shiko, naga shares of the motor vehicle Community Assam Baka State Government, Nadu April Hajar Ulai Hadu Nunda Layo Kumba Katsa Kulur Like Pralak like Hyundai Hajar Aspak Hyundai Kunyo, naga printing stationery Upway Hajar Hyundai Spark Sabusan, naga shares jom ki mines and mineral kawaii buat miner ila yo lain Hyundai Kulur Hyundai lah San Hajar South Park like but naga grant aid land reforms Arkulai lah baru kalau new Kulai Kulur like Hyundai lah Aku Hajar San Spark Unong yalam kehenyau Trap National Youth Fund HNYF ubak sadon belak ula kentat mardor ya kejengkem jengki pulit ya ubak terson lemba na kaying syong jong u kebah nong pedeng Dauki West Giant Hills halor kejeng syak parep baudon keti ha kejeng ben betai bom hatem motor yau maulong shelong ha kemiet kendai terik ulebe Kipulit kilakem yoba terson lembah ha kemiet shipau terik uleber bagi suba don keti ha kejing ben betai bom hayau maulong. Ubak sadon ulaya kendo yo Ritu Raj Ravi SP ke East Khasi Hills ban ujor persyak ya kejing kem jeng kipulit yoba terson lembah. Ubak sadon ula penyeng nia persyak yu SP halor ke nongrim bekumnu uni ubriu balarang bak karta undang le ya kata ke kamrunar. Uloong bakatem yau maulong kelalong usya ya kejak penriu nyutra. Namar bamdon kibor kibala ban wan ra jing suk hakini kejaka kasuk ye ki ban parep bat keno rumah. Ubak sadon uloong bakaseng kadang up bat yo jing pensyai ne jing thokit halor kani kakam. Uloong ru bakaseng jong u kamla ban pedang ya kejing keno jing kipulit yau ni urang ba. Ubak benai singkrem ulai thu boleh yo jing tip ne ki bahayeng ubak terson lemba baude uwei ne ki briu ki bedon benta ha ke jingkren ye suk ha pedeng ke sarkar India ke sarkar Meghalaya bat ke HNLC ki pulit ha ka khatwei terik uleber ki lara i ubak terson lemba bat ubak i bakordor nong plu ubala syakem lang na West Giant Hills shayeng kashari ban panpor ban thoket benya iki Menin te long kumne nga don lang ban i ka to por arab je kum to imut balik sai teli tamba nama babun kita ke basat teli te poi pada kapun natunan Christian Dauki te nilai Dauki dan dang nilai Dauki poi hantar Christian Dauki te mengang asung ko ini don lain mon bat usaun dan mengipat misong Christian penyusung pokolit yang pada urung dan long ketaking ki keli jengkeli ya kan jeng dia dan marba mauru udan ni sna keto ka asni laisni keto cua benja keto dan nang tangi wan thai sna dan nang dong yeng dan mauru udan sna dan boy bang punna Christian Dauki to fun yang ang yang in ya lang marba ngadai mama jeng u dan ngar ngalai lang de hadin kata ngila po yang to lak mena to san beje po san beje de ngi ap hadu bakin dawan nang nena silong to si nyau steng dan dak lawan ngirung apa position dan ngirung isong sabe ing tabu position tetip ia syong hi pramaki sto dengan dah din nang tapat diwan ki ang ngihapan rakyat hi
namar ba ihap iban keli jeng keli namar ba tolong simbala don kata ke huri hura te bila don kata ke don kata ke jeng terinya subat kene ke sing ecing nasi bat peserta tolong ihap bandra ban keli jeng keli dengaru nagaleng jenga ngamti bayai namar ngasulik ya semrantang bangade mama yo dengan don bentah kena bentah dengan sulit semrang jadi kan tahu itu ke por bakira ya udah ke don ni ke lagu no ship hosting na kedua runa formen demo uru don jaket jesu ais kan mesti ke jaket de pisaru don pisah namar wa umpoi berkat bagai cikuta jesu ayu skan mesti ya ke pisah cejar ka unra ke tang ketahi untuk kita ini ai tang na kata ke jinjia ne ke motor ke bom atau ke min sejai ke tang kata ke betai ke dihapan industri ane ban kelicing keli ya namar ma uru dan mentah kata ke jing kering sup jadi suang tang kata tahu kan kelakan nu kerta ini ba lambak tip kan kerta ini kiladan be isya ke san plus kiladan be tanya namla ban entat adu kan kerta jadi tang basan san plus kiladan san plus asan pulai ini menjungi yang ba ketun dan bentah kamu kajing keren lang kato kajing kering sup bat eksklusif bat kita dan mendalang oi dai khat dan atau kompi teng tatung ba ngayai tolong undan bentar Kasing Samlash Nong Mau Kerwat, Office Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District, Bat Ko Officer Club, Ban Penchlur Bat Kentiu ya Keput Ketem, Bat Ban Lat na Kejing Dik Pen Boat Kum Kekiat Bat Kidrok, Kilarai Penlong ya Kejing ya Kop Ha Keput Ketem, Karwai Kesiau, Balajer Kerteng, Beat Contest, Rock Without Drugs. Keban sebelong haka arpulai terik uleber arjar akusau Hamadan Nativity High Secondary School mau kerwat naduk kapor arbaji janmi. Kini kebit contest Rock Without Drugs kan pencluri kisamla kini kethan bansai madan bat ban penipai ba ialah kisap kipong. Kinong tem bapau nam kesor shilong kin shimenta ban lek kemen lang bat kisamla kini kethan. Kasing samla shnong mau kerwat lingbau President uba Kitbor Singh Lingdo Baruba Downing Marwin Sketri ki kerpat ki kenhun ban nik samla na po Southwest Khasi Hills District ban ni shakmat ban wan shimenta hakani kejeng ko akani kesengi. Lapen up ya ke buskit Sao Pau Hajar tengka ya ke kenhun ladu arbusan hajar ka bawan ha kerdan baar bat khatsan hajar ya ke bawan balai ringkat kiwe kejeng ais ngobha. kum shibenta ban kentiu ya ka sap kapong jongki samla jong distrik Southwest Khasi Hills ka jongi kibeton sap ha ka put ka dem ani kibeton ki kun hun dem ki bans na kalian jong sing samla shnong makrwan harangkat ka jing ya trilang bat ko officers club bo ka jing alam jong i deputy commissioner isa tilengwa sing samla shnong makrwan kan pelong ya ka bid contest ka jing yakob tem jong ki bans na ki kun hun tem ha ka ar fly tering jong mentau benai match hapo Nativity Stadium kapan sedang menduk kapor arbaji janmet te kejing temu ke bakrau jong kaneka jing penlong jungi ya kaneka bid contest kumbangila penpau menen nalor kejing tiu ya kesap kapong jongki samlai baton sam kaput katem kalong ru bahika ya kisamla bakin kiar na kejiputun kam ya kejing pembuat kamtama yu drugs kumba ka team jong neka bid contest ka jongi ka ong rocks without drugs di kumtang ikirpat ya ki kun huntem ki baton pok district ka jongi bakin wan ban yashim benta hakan neka bid contest berkandon ru ka awareness syabaro ki pajba hakte ka singi kamtama ki samla bangin kiam berngelek persya ya jing di pembuat badai drugs ka price nak benta kena shimenta ka singi ya kapan kepala job ningkong kan long 10 hajar kawan baar kan dai arpsan hajar badai kawan balai kan dai khatsan hajar bat kendon ru ki price ki individual price nak benta ke best vocalist best guitarist best bassist but best drummer bangin ai ya ki samla ki bakham tibitam hakim ni ki benta tena kalian sing samla shnong bakurwat
jakot kawer ya phi baro kumjuru ikipat ma banwan ban ai jingkershan khamtame ya kini ki samla don sap nai mensim ki bagi nang la ban kiu shaparang ban kumjuru ban ngindon kawai kasur arti kesengi ban penpau bang bagi terang ban penduk pendam dan penelek persya ya uni ujung di penbuat buat uni drugs belastang banjele po industri kajongi kumba ka tim ni kontes kalong drugs without drugs kubla shibut Menteri Rangba Konrad K Sangma haka khatwei terik ulber ulatung lai teli ki mau nong rim ha Shillong ki bakentup ya ke New Shillong Water Supply Scheme Land Reclamation Project ha Martin bat ke Internal Roads New Shillong Township ha mau khanu mau pedang ya ke jingelang tung mau nong rim lepelong ha mau khanu mau pedang ha ke jingedon lang uba snyo bhalang dhar usembut Menteri Rangba Marcus Marak Menteri ke PHE ke Kong Amprin Lingdo Menteri ke Kamrep uba DP Walang Chief Secretary bat ki pai ba nagishnong kani kathan Menteri Rangba uloong ya ke New Shillong Water Supply Scheme lamang khan riu spa klur tingka bat la yo bai sedang san spa klur bat ya kani ke kam en pendep ha ki lai pun riu benai la ni lai snem banwan ya ke surok lamang shispa prapasan klur tingka kat baya ke reclamation project Hamartin shim layat ho kat nuspa ne hajar klur tingka ke sorkar MDA kalamang pisa na kebenta kini ke project kawai ke jingking yat kali ke badan hakashnong Shankar Larem hajan nong Sinri Southwest Khasi Hills kalad kut no kat ba ke trok kit narot kadang yat ling ba jongka kini ke surok ke penyeso ya ke paryong bat mau kerwat kini ke trok kala sakut no hapeding kini ke jingking kat kum ke jinget hu jeng kinong shong shnong jeng kini ke than kini ke jing dukut ke jingking kalaja hakapor step kat wei terik ulbe shim ladon kanu ke jing mensau ni ke jing yak briu na kini ke jing ja kini ke jing dukut jeng kini ke jingking kalawan ra ya ke jing ja buram ke bekrau ya ke PWD ya ke sorkar jela bat wat ki pat ba jeng ke Meghalaya hakmat ki wei pat ki jela jong keri India amla ban mudur hadu katnu ke jing torti ki bor jong ke PWD ke sorkar bat ki kontraktor ki badon keti ban pet ya kini ke surok ha kini ke than ke sorkar jela ke de ban pelong ke jing thokit halor kini ke jing dukut jong ke jing king yat kali ke belebu jing ma ya ki kali bat ki pai ba ki bayat na kini ke jing king ke sorkar jela bat menteri bapet ya ki kam PWD udi ban shim kia ya ke jingit kli halor kini ke jing dukut jong kini ke jingking ke belaja ha ka khat wei terik ulber gideiru ban pensyai pai ba balei kat kini ke kam ja buram kalaja kumni ke ying kashari kala aipor shipau sengi ban set bat thokit yu ba store jiling do urkhat jong seng le no HNLC bat u personal security officer jong vice chairman berim jong ni ke seng ubala syakyam na maulen ray klishnong haka arterik ulber Yau niu Rangba laset haduk menta hakti jong ke police custody menta ke yingka syari kala aipor sakat saus ni ban set yo ba store jiling do ha judicial custody Kinong yalam ke New Tribute Council Ribhoi Setni haka khatwei terik ulbe ke lalit ya kendo ia ke menteri ke kot ke kia ke kong amprin lingdo ha circuit house nongpo ban pensngau halor ke jingpwa ki pai pa ke than chirang block ban kentiu kerdan no ia ke song sub center sha song PHC hadin ke jingya kendo bat ke menteri ke kot ke kia uba RC thank you president uloong bekejing kwa jong ki pai pa nong shong shnong jong ke tiga than ban kentiu kerdan no ya ke health sub center namar ke song sub center ke de ke jaka ajing sumar ke balaslem bat ke ajing sumar palat ya ki khatsan teli kishnong
Banyo ye jing sumar ki bakham bha ki pai pa ki shem jing namar ki hab ban let ka PHC ka bajingai palat khat nyo kilometer nakani ke jaka. Kum kan Trap Youth Council jong ka riboy sabni mantag si Yuan ban kedu ya minister in charge jong ka tara ka koi ke kya ai Dr. Amparin langdo hangnya po office dia po ni po circuit house po no po kajuan jungi no lang jungi kum ka sang habre bat ka jingkwa jong ki babun balang ka jingkwa jong ki babun ki pai nong sunong ki bahap apo jong ka jirang blok khamtam gitu ki area ka ba ka umsong sub sentar kadon ka ba cover kum ba smoothly ki snong hak tiga jaka ba kadon ka population ka jindon briu kolong sanajar drus pa ndriu punyo ngut haba khenni ki kin thebat senrang te ka jingkwa jong babun balang rangkat bat ki rangba snong ki nong yalam snong hak tiga jaka ngikwa ba kandon no ka jing upgrade ka jingkiu jingpen kentiu kerdan no ya ka umsong sentar saka umsong PHC kata kri jingkwa jungi balengi kwa kata kolong bagane ka umsong sentar kala syakri las lamba habari bat ke dayanu jor bat kiwi ke sub sentar marla sangi kana usnam ciajar khandai spa prapo lai de kumta na lang jungi kum gasang Trap Youth Council jong kri boy samgi mtang singiwan magdu yam na sarancat ban kerpat si ban ngasukwa penpau hagre kapor ko mta kamri chu kasin ka bankong baralang jungi kum kasang rengkat bat ki nong yalam snong ka snong umsong rengkat bat ka western riboy derbaru ya kene gila move home minister iba ha ka government ka badap bat ka taklong hadu arajar ka pra bat kani ri juan jungi no yang seng ban penken mau biang saisin ya ini minister in charge jungi menta ban kentiu kedan no ya ka umsong sesentar saka primary health center kene jingkwa jungi bat hadin ke jingkren ka baslam naglang jungi kum kasang rengkat bat i minister in charge nalang jungi ila kular khmat jungi kum gaseng ka ong bai ya gane kam ila pan pau banodu arajar ka thai la yo igane kam ban upgradation no igane ka umsong sub center ban nalang jungi ila ong hangi ba in seshim kia igane kam ba kremen ban nalang jungi in sele ibn kam ba tangi community ba ka umsong Usamla Tilibor swear wini kinong ilam jong ka Trap National Youth Front HNYF ula ujor show chief secretary halor ka jing ot ba ka office transport kala thungkam sop haki kerdan beper klem depan bena pai pa lingba ki advertisement hakata ka shithi ujor usamla Tilibor ula kerpa UCS bantuklar batwa benya halor kani ka kam Uniu samla ulong baga jingle jang ka office transport ka pin suba bon ki jing keno ikinong ilam jang kani ka tanak terekam jang ka sorkar jela kalong ru ka jing thombor bat jingle shilyang khamat persya iki samla ki bawa kam wat jam hakani ka pateng bakor detsa di bakam jam dang yo khobor bat ka complain ba asya thungi kita ki inspector bat bus ba hamret ko ka transport department klem gono ka advertisement mantak por PE ba geduk kam geduk jam beli hab dale siang tang ba ki yadon ka jing ada ibat no untuk khat ya ka kam klem da advertisement se iki kun samla jong ke bala abiang ka jing kapten puli putih kena cek gitu yo kam yo jam su di nak ni ka daw ngi kondam ka ni ka government nomor bak ni ka government kala le sa papala kadi bensim ni ki senjam ki ba kam ini ki department baro ba suthap kam klem kono ka diktab kam kono ka advertisement saki pai ba khang kun samla jong itu kenyo ai ka bah kan yo apply lang akan ni kam dei ba ka kam ka jam hai kita ke kam inspector yo apo transport department ngala ban pengi fi ko kopi nomor nila dap ban submit sa ko chief secretary menta submit dan mit ngali submit sa commissioner jong ka tax jong ka transport akapuar dan mit menta kinong ilam bat ki pai ba nong krishan ye kaseng congress na West Khasi Hills Kilapin pau ha ka jingelang ka balalong hanong ston ha ka khatway terik ulber ba kilakre ban kershan ting yo ba Vincent H Pala ukertong ka seng congress uban ye kun ye ka election MP Lok Sabha ha ka sin ka basaw na Shillong parliamentary constituency persya ye ka kong Amprin Lingdo ka kertong NPP ha ka ni ka kinti kinong ilam jong ka seng congress kilay poi krui kila raikut bansei borba banwanra ya ke jingjok yo ba Vincent H Pala hadin bikilai mirjingmut halor ki kam ki bayde bak election MP bandangwan ha kani ke jingelang layatai sani halor ki jinat ki bayde bak ki kam election ha kani ke jingelang perkhat kam jing ki nongelam ka seng congress na West Khasi Hills ladon lang uba Charles Marngar MLA ka Mauti bat uba Gabriel Walang MLA ka Nongston
bat bungut kirangba kisamla bat kilong kemi jong keseng kongres na West Khasi Hills District. Ngalau ni jadi kesamla yo Dr. Bom Pak Charles yo kibriu kila niat pelat ingat tele MP nak lebih Pak Charles Dr. Bom kan kui jong MMM kampat long de kini election ke pemerintah compare ni election balik ke compare election PDI ba kalau terikam ke BJP mode of operandi jam kebadan handali hango to badan kongres ki pendik yang ki kongres ki pa de CBI ki pa de ED ki pa de income tax bakunta teter ki don ki pasatin ki don ki pasat bin ki cai ki don apa Himachal menekini pi lajan pra Agak sakit, itu nama Maharashtra, kacau keleng-keleng, pergi ke BJP, yang kibala bantin, kita pediang kita kispai jom BJP, kepersan bantin di kiridan. Kumcu amne setiap jongi lo, pergi suara election, keleng-keleng kibala. Na kongres UDP, CNPP, Bakunta Terter. Bukan kita ngiru sak pipik ingok dan kebajok tambah mi na kongres tebun barang. Nama ke kongres kalau kum ke kemi dari kelong ke platform pendapat kita UDP kita belum he pun ke kongres NPP kita belum he ke kongres. Bang kui parti pun kita bina kongres, namar boleh ke kongres kalau ke platform, ke IGT Cairo, kalau ke sekolah bak, pemi ke student ro, bang keleng di parti. Tinggi dewan singal do mensen, kajing yami, kajing yawan, soal iksan kasih nom, kan sebangalit ngasih. Itu karena kau itu karena kebahasa tenang kebah. Bat dak itu ki khobor ni lapoi shaka bakut tak haduk mengdeshan biang kublai shibon.